malo pa čutim nogice. Zdaj pa eno stvar sem prišparil za na konc, zato ker se mi zdi malo hecna, le boste takoj razumeli. 3, 4, zdaj. Škoda ne reč kar češ, ampak nekaj tacga v avtobusu, to bi se pa lahko navadil. Prišli smo na Kontidrom, to je pravzaprav testni center Continentala. Veš pa ne rabiš biti niti minuto tukaj, da vidiš, da se tukaj resno preizkuša gume, v tem primeru na mokri podlagi. Evo, zdaj smo pa v kombiju, na ovalu, zelo postran. Na progi, ki je bila v bistvu zgrajena leta 1967, pa še danes prav dobro dela. Brez skrbi. So you see, we try to cover the worst roads before the tires become serial product. To so bile turistične vožnje s kombi, zdaj sta pa na vrsti dva športna avtomobila, in sicer Audi TT pa Ford Focus ST. Tukaj bo šlo pa malo bolj zares. Here we start usually on the left with the comfort, noise and comfort on those surfaces. We have a couple of inputs which give us a pretty good picture of how the tire would perform out there on the roads. If the tire is designed right, you can close your eyes and just by the feeling of the steering, you know what the car is doing. You have a certain feedback, and this is what we work with. We evaluate how clear and how good the tire talks to us, so to say. This means high speeds and high inputs. At the moment, this is approximately 2G. We're facing 2.5 here. Notice all the safety equipment is shut off. We have no ESP, we have no ABS, we have no traction control. So we want to change the lane quick. The quicker we can do this, the more safe it is for us, right? So the more grip we have, the easier we're getting out of that situation. But then at the same time, it's not just more grip. The other part of the same story is, how does it do it? How easy is it to control? Could my mum do this? We don't want the car to oversteer. We don't want the car to fishtail. We want the car to change the lane really quick, but then be very stable at the same time. So we have to have a certain balance between front and rear. And this is exactly what we're adjusting with tires. Our development is always wet performance. And again, what we're looking for is maximum grip and safe behavior. Even if I push it, the oversteer is not severe. No, zdaj pa čas, da gremo, če mene vprašaš, eno najbolj zanimivih zgradb na svetu. V bistvu, kar se tiče gumarske industrije, je prav edinstvena. A vidiš, ta zgradba za mano, ki je dolga 300 metrov, se imenuje AIBA. AIBA pa zato, ker to pomeni Automatic Indoor Braking Analyzer. V bistvu Continental tam notri v nadzorovanih okoliščinah preverja oziroma testira gume med zaviranjem. Naložba v celoten center je bila vredna, tako prav Continental, 15 milijonov evrov. Ena od stvari, ki so pa fajn, je pa tudi, da lahko reguliraš temperaturo, recimo od 10 pa do 25 stopinj Celzija. Veš, mi je prav hudo, ker ne morem tega pokazati, ampak noter imaš recimo vozno podlago dolgo 75 metrov, ki tehta 120 ton. Imaš eno mokro, imaš eno suho in lahko jih menjaš. Pač po mili volji, štimaš temperaturo, menjaš vozne podlage in na tak način dobiš veliko bolj eksaktne rezultate pri testiranju gum oziroma pri zaviranju, kakor bi jih drugače zunaj. Čakaj, sem še kaj pozabil. A ja, vse skupaj je avtomatizirano, to se pravi, vse skupaj se dogaja brez voznikov, avtomobile pa poganja oziroma do hitrosti tudi do 115 km/h požene elektronski katapult.